Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan film sharhi kanali va men bugun sizlarga Garri Potter va Maxfiy xona deb nomlangan filmning qisqacha sharhini aytib beraman. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Garri Potter va Maxfiy xona. Bu film J.K. Rowlingning mashhur romani asosida 2002-yilda suratga olingan fantastik sarguzasht film bo'lib, rejissyor Chris Columbus tomonidan boshqarilgan. Ushbu film Garri Potter film seriyasining ikkinchi qismi bo'lib, film sehr, jodu, do'stlik va sir sinoatlariga boy bo'lib, tomoshabinlarni yana bir bor sehrli dunyoga olib kiradi. Filmning qisqacha syujeti. Film Garri Potterning ikkinchi o'quv yilini tasvirlaydi. Yozgi ta'tildan keyin Garri, Ron va Germiona Hogwarts maktabiga qaytishadi. Ammo bu safar maktabda g'alati va dahshatli voqealar sodir bo'ladi. Talabalar toshga aylanib qolishadi va maktab devorida sirli yozuv paydo bo'ladi. Ushbu yozuv maxfiy xona ochilgani va xavf butun maktabni tahdid ostida qoldirganini bildiradi. Garri va uning do'stlari ushbu sirli voqealar ortidagi haqiqatni topishga harakat qilishadi. Sir ochilishi bilan Garri maktabni xavfdan qutqarish uchun maxfiy xonaga tushishga majbur bo'ladi. Bu yerda ballistik deb ataluvchi ulkan ilon bilan yuzma-yuz keladi. Shuningdek, u Tom Riddle ismli yosh Lord Voldemortning o'tmishdagi soyasi bilan to'qnashadi. Film voqealari juda kuchli, ta'sirchan va tomoshabinni o'ziga torta oladigan darajada real qilib ishlangan. Filmning asosiy qahramonlari va ijrochi aktyorlar. Garri Potter jasur va sadoqatli qahramon, barcha voqealarning markazidagi yagona shaxs. Ron Weasley Garri va Germionaning sodiq do'sti va kulgili va halol xarakterga ega aktyor. Germiona aqlli va bilimdon, har doim o'z do'stlariga yordam beradigan yoqimtoy qizcha. Tom Riddle Voldemortning yoshligini aks ettirilgan xavfli va sirli va yaramas qahramon. Dobby ozodlik uchun kurashayotgan kichkina elf filmning hissiy qismlariga jon baxsh etadi. Filmning asosiy afzalliklari. Vizual effektlar. Film o'z davri uchun yuqori darajadagi maxsus effektlar bilan boyitilgan. Maxfiy xonadagi ballistik va uchayotgan mashina sahnalari ayniqsa juda ta'sirli. Atmosfera. Filmda qorong'u va sirli muhit mukammal tasvirlangan. Bu tomoshabinni yanada qiziqtira oladi. Xabarlar va mavzular, do'stlik, jasorat va yovuzlikka qarshi kurash kabi muhim mavzular filmning asosiy mazmunini tashkil qiladi. Film ham o'ziga yarasha kamchiliklardan xoli emas. Ba'zi tomoshabinlar filmning sal uzoq davom etishi va bolalarga mos qismi bilan kattalar uchun mo'ljallangan qorong'u qismlar o'rtasidagi nomutanosiblikni ta'kidlashgan. Albatta, filmda qo'rqinchli joylari ham bor. Yuragingizni hovuchlab o'tirishingizga arziydi albatta. Garri Potter va Maxfiy xona. Sehrli dunyoni sevuvchi barcha yoshdagi tomoshabinlar uchun ajoyib film. Film sirli voqealar va qiziqarli syujet bilan tomoshabinlarni o'ziga jalb qila oladi. Bu film nafaqat fantastik hikoya, balki do'stlik va mardlikning ahamiyatini ham o'rgatadi. Agar siz Garri Potter olamini sevuvchi bo'lsangiz, bu filmni albatta ko'rishni tavsiya etaman. Filmni esa bizning Telegram kanalimizdan yuklab olishingiz mumkin. Do'stlar, film haqida qisqacha sharhimiz shulardan iborat va filmni ko'rishni albatta tavsiya etaman. Film yoqqan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlar bilan Film sharhi kanali bundanda qiziqarli va ajoyib filmlar sharhi
hali oldinda. Здравствуйте, дорогие наблюдатели! Гарри Поттер и тайная комната – приключенческий фильм 2002 года, снятый режиссером Крисом Коламбусом по мотивам одноименного романа Джоан Роулинг. Этот фильм является второй частью серии фильмов о Гарри Поттере. Фильм полон магии, дружбы и тайн, вновь перенося зрителей в волшебный мир. Фильм повествует о втором годе обучения Гарри Поттера в школе. После летних каникул Гарри, Рон и Гермиона возвращаются в школу Хогвартс. Но в этот раз в школе происходят странные и ужасающие события. Ученики превращаются в камень, а на стене школы появляется загадочная надпись. В этой записке указано, что тайная комната открыта и всей школе угрожает опасность. Гарри и его друзья пытаются выяснить правду об этих загадочных событиях. Когда тайна раскрывается, Гарри вынужден спуститься в тайную комнату, чтобы спасти школу от опасности. Здесь он сталкивается лицом к лицу с гигантской змеей, называемой Василиском. Он также сталкивается с тенью из прошлого лорда Волан-де-Морта, молодым человеком по имени Том Риддл. Главные герои и актеры – Гарри Поттер, Дэниел Рэдклифф, храбрый и преданный герой, он находится в центре всех событий. Рон Уизли, Руперт Гринт, верный друг Гарри и Гермионы. С забавным и честным характером. Гермиона Грейнджер, Эмма Уотсон, умная и эрудированная, всегда помогает своим друзьям. Том Риддл, Кристиан Коулсон, опасный и загадочный персонаж, отражающий юность Волан-де-Морта. Добби, маленький эльф, борющийся за свободу, он оживляет эмоциональные части фильма. Преимущества фильма. 1. Визуальные эффекты. Фильм насыщен высококлассными спецэффектами для своего времени. Сцены с Василиском и летающими автомобилями в тайной комнате особенно впечатляют. 2. Атмосфера. Фильм прекрасно передает мрачную и таинственную атмосферу, что еще больше заинтересовывает зрителя. 3. Послания и темы, основное содержание фильма составляют такие важные темы, как дружба, мужество и борьба со злом. Некоторые зрители отметили, что фильм слишком длинный, а также несоответствие между детскими моментами и мрачными моментами, предназначенными для взрослых. Гарри Поттер и тайная комната – великолепный фильм для зрителей всех возрастов, любящих волшебный мир. Фильм увлекает зрителей загадочными событиями и интересным сюжетом. Этот фильм не только фантастическая история, но и учит важности дружбы и мужества. Если вы поклонник вселенной Гарри Поттера, я определенно рекомендую посмотреть этот фильм. Это наш краткий обзор фильма. Спасибо за ваше доверие. Оставьте свои мысли в комментариях. Hello dear viewers, Harry Potter and the Chamber of Secrets is a 2002 fantasy adventure film based on the famous novel by Joanne Rowling and directed by Chris Columbus. This film is the second part of the Harry Potter film series. The film is full of magic, friendship and mystery, once again taking viewers into the magical world. The film depicts Harry Potter's second year of school. After the summer holidays, Harry, Ron and Hermione return to Hogwarts School. But this time, strange and terrible events occur at the school. Students are turned to stone, and a mysterious inscription appears on the school wall. This inscription indicates that the Chamber of Secrets has been opened and danger threatens the entire school. Harry and his friends try to find the truth behind these mysterious events. When the secret is revealed, Harry is forced to go down to the Chamber of Secrets to save the school from danger. Here he faces a giant snake called the Basilisk.
He also encounters a shadow from the past of the young Lord Voldemort named Tom Riddle. Main characters and actors: Harry Potter, Daniel Radcliffe, a brave and loyal hero. He is at the center of all events. Ron Weasley, Rupert Grint, a loyal friend of Harry and Hermione, with a funny and honest character. Hermione Granger, Emma Watson, smart and knowledgeable, always helping his friends. Tom Riddle, Christian Coulson, a dangerous and mysterious character, reflecting Voldemort's youth. Dobby, a small elf fighting for freedom, he gives life to the emotional parts of the film. Advantages of the film. 1. Visual effects. The film is enriched with high-level special effects for its time. The basilisk and flying car scenes in the Chamber of Secrets are especially impressive. 2. Atmosphere. The film perfectly depicts a dark and mysterious atmosphere, which makes the viewer even more interested. 3. Messages and themes. Important themes such as friendship, courage, and the fight against evil form the main content of the film. Some viewers have noted that the film is a bit long, and there is a lack of balance between the children's and adults' dark parts. Harry Potter and the Chamber of Secrets is a great film for viewers of all ages who love the magical world. The film captivates the audience with mysterious events and an interesting plot. This film is not only a fantastic story, but also teaches the importance of friendship and courage. If you are a fan of the Harry Potter world, I definitely recommend watching this film. This is our brief review of the film. Thank you for your trust. Leave your thoughts in the comments. Merhaba sevgili gözlemciler. Harry Potter ve Sırlar Odası, Joanne Rowling'in ünlü romanından uyarlanan ve Chris Columbus'un yönettiği 2002 yapımı bir fantastik macera filmidir. Bu film, Harry Potter film serisinin ikinci filmidir. Büyü, dostluk ve gizem dolu film, izleyicilerini bir kez daha büyülü bir dünyaya taşıyor. Film, Harry Potter'ın okuldaki ikinci yılını konu alıyor. Yaz tatilinin ardından Harry, Ron ve Hermione Hogwarts okuluna geri dönerler. Ancak bu kez okulda tuhaf ve ürkütücü olaylar yaşanır. Öğrenciler taşa dönüşür ve okul duvarında gizemli bir yazı belirir. Bu not, Sırlar Odası'nın açıldığını ve tehlikenin tüm okulu tehdit ettiğini bildiriyor. Harry ve arkadaşları bu gizemli olayların ardındaki gerçeği bulmaya çalışırlar. Sır ortaya çıktıkça Harry, okulu tehlikeden kurtarmak için Sırlar Odası'na inmek zorunda kalır. Burada Basilisk adlı dev bir yılanla yüz yüze gelir. Ayrıca Lord Voldemort'un geçmişinden gelen bir gölge olan Tom Riddle adında genç bir adamla karşılaşır. Ana karakterler ve oyuncular: Harry Potter, Daniel Radcliffe, cesur ve sadık bir kahramandır, tüm olayların merkezindedir. Ron Weasley, Rupert Grint, Harry ve Hermione'nin sadık arkadaşı, komik ve dürüst bir karaktere sahip. Hermione Granger, Emma Watson, zeki ve bilgili, arkadaşlarına her zaman yardım eden. Tom Riddle, Christian Coulson, Voldemort'un gençliğini yansıtan tehlikeli ve gizemli bir karakter. Dobby özgürlük için savaşan küçük bir ELF, filmin duygusal bölümlerini canlandırıyor. Filmin avantajları: 1. Görsel efektler. Film, dönemine göre üst düzey özel efektlerle zenginleştirilmiştir. Sırlar Odası'ndaki basilisk ve uçan araba sahneleri özellikle etkileyici. 2. Atmosfer. Film, İzleyicinin ilgisini daha da artıran karanlık ve gizemli bir atmosferi mükemmel bir şekilde yansıtıyor. 3. Mesajlar ve temalar, dostluk, cesaret, kötülükle mücadele gibi önemli temalar filmin ana içeriğini oluşturuyor.
Bazı izleyiciler filmin biraz uzun olduğunu ve çocuklara yönelik bölümlerle yetişkinlere yönelik karanlık bölümler arasında uyumsuzluk olduğunu belirtti. Harry Potter ve Sırlar Odası, büyülü dünyayı seven her yaştan izleyicinin keyifle izleyebileceği harika bir film. Gizemli olaylar ve ilgi çekici konusuyla izleyiciyi büyüleyen film. Bu film sadece fantastik bir hikaye değil, aynı zamanda dostluğun ve cesaretin önemini de öğretiyor. Eğer Harry Potter evreninin hayranıysanız bu filmi mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. İşte filme dair kısa bir incelememiz. Güveniniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın.